Godine 324. Konstantin je sagradio prvu baziliku Svetog Petra na Vatikanskom brdu, tako podigavši pravi spomenik crkvenoj moći. Ali on nikada hrišćanstvo nije učinio zvaničnom religijom, upravo suprotno. Zadržao je zvanje Pontifex Maximus, što bukvalno znači najveći graditelj mostova, koje su dobijali oni na najvišem položaju u starorimskoj religiji. Sve pape su do danas zadržale to zvanje. Ubrzo biskupi počinju da se svađaju oko tumačenja vere. Vode se i krvave bitke za papstvo. Jedna se dogodila krajem 366. godine. Dok su se dva biskupa, Ursin i Damas, borila da postanu pape, njihove pristalice su se sukobile ispred crkve Santa Maria Maggiore. Na kraju su se Ursinove pristalice zabarikadirale u bazilici. Njihovi neprijatelji su se popeli na krov i zasuli ih kamenjem. Ishod je bio porazan. Više od 100 ljudi je poginulo. Damas je postao papa, ali njegova vladavina je obeležena nasiljem. Da bi to anulirao, postao je prvi papa koji je prihvatio naziv naslednik Svetog Petra i rimski biskup. Ove titule od tada dobija svaki papa. Petar, pod uslovom da je uopšte bio u Rimu, nije bio ni papa, ni biskup. Ova počast mu je ukazana mnogo vekova posle smrti. Položaj pape sad privlači toliku pažnju da čak i najstariji predstavnici hrišćanstva pribegavaju svakakvim oblicima nasilja kako bi ga zauzeli. Ubrzo će čak i beskrupulozniji ljudi uspešno zauzeti položaj pape. Ali crkvu stalno ugrožava i spoljna opasnost. U 8. veku, kada su Lombardi, varvarsko pleme s Baltika, napali Italiju, svi su se veoma uplašili, pošto crkva nema vojske. U zimu 753. godine papa Stefan II. Kreće na sever. Sreće Pipina, moćnog franačkog vladara. Nikada pre jedan papa nije molio svetovnog vladara za pomoć. U svom predljagu papa nosi veoma značajan dokument. To je darovnica iz 315. godine. Nije je napisao niko drugi nego car Konstantin lično. Takozvana Konstantinova darovnica pripoveda neverovatnu priču. Konstantin je imao gubu. Paganski sveštenici su mu savjetovali da se okupa u kadi punoj tople dečje krvi. Ozbiljno bolesnog cara su mučili strašni snovi. Konstantin nije sebe mogao da natera da naredi kupku od krvi. Umjesto toga u snu su mu se ukazali apostoli Petar i Pavle i savjetovali mu da ga krsti papa Silvester. Konstantin je poslušao savjet i kao čudom povratio zdravlje. Car je svoju zahvalnost izrazio velikodušnim darom. Složio se da je moć cara samozemaljska, dok je papina sveta i stoga veća. Čini se da je Konstantin zato i otišao u Vizantiju, da bi ostavio prostora za papu u Rimu. Dao mu je potpunu vlast nad Rimom, Italijom i provincijama. Kralj Pipin je oduševljen. Godine 755. kreće u bitku protiv Lombarda. Naneo im je strašan poraz i prisilio ih da priznaju franačku vlast. Papstvo je spaseno. Sva zemaljska imanja su vraćena crkvi. Ali sve ovo je zasnovano na velikoj obmani. Papa Stefan II. Je napravio jednu od najvećih krivotvorina u istoriji katoličke crkve. Možda je čak sam i sačinio dokument. Kad nameravate milijarde ljudi da privolite na vašu stranu, ne možete to da učinite, a da ne isprljate ruke. Zato imamo kriminalnu prošlost hrišćanstva i do danas imamo biskupe i kardinale koji pomno kriju mračne tajne. Prevara je obelodanjena tek 700 godina kasnije. U 15. veku humanista Lorenzo Valla radio je kao prevodilac i istoričar za napoljskog kralja i proučavajući Konstantinovu darovnicu pronalazi nešto neverovatno. Za vreme Konstantinove vladavine papa nije bio Silvester, nego Miltiad.
U tekstu se pominje i Konstantinopolj, iako se grad u to vreme još nazivao Bizant. To su samo dve od više od 100 otkrivenih grešaka. Strahujući za život, Vala je svoje otkrića tajio. Objavljena su tek početkom 16. veka. Ipak katolička crkva i dalje insistira na autentičnosti darovnice. Vatikan vekovima zadržava vlast na osnovu nesumnjive krivotvorine. To nije jedini skandal u istoriji Vatikana. Godine 1033. papski tron je nasledilo jedno dete. U zavisnosti od istorijskih izvora, Benedikt IX je imao između 11 i 18 godina. Njegov otac je dao mito i on je postao poglavar crkve. Ali umjesto da svoj visoki položaj koristi da vlada hrišćanskim svetom, imenuje biskupe i ekskomunicira jeretike, gurajući papstvo u veoma ozbiljnu krizu. Mladi papa je besramni seksualni manijak. Njegovi nestašluci nalikuju na one kakvim se bave razuzdani svetovni vladari njegovog vremena. Njegove veze sa rimskim ženama dokazuju da je njegova svetost sigurno bila veoma napredna. U više navrata je zbog razvratnosti navukao na sebe bes ljudi, optuživan je za ubistva, pljačke i zlostavljanja. 3 puta je morao da beži iz Rima kako bi spasao živu glavu, ali Benedikt se stalno vraća. Konačno popušta pred pritiskom i prodaje papstvo svom kumu. Reputacija Vatikana nikada nije pala na niže grane. Oni u Vatikanu imaju veliku moć, ali skoro nikakve moralne vrednosti. Na kraju i naredni papa abdicira. Ipak nije to uradio na svoju ruku, već tek pošto je podvrgnut političkom pritisku mladića koji nije bio poreklom iz Italije. To je Heinrich IV. Iz Nemačke. On imenuje Klementa II. Za papu. Klement izražava svoju zahvalnost tako što istog dana Heinricha kruniše za cara. Ovim je počeo još jedan skandal. Novi papa je užasnut provokativnim gestom. Heinrich zamenjuje krunu koju mu je dao papa carskim vencem koji su nekada nosili Rimljani. Ovim potezom Heinrich se poziva na stariju vlast. Heinrich sebe vidi kao jedinog vladara nad hrišćanskim svetom. Ispostavilo se da je to bila velika greška. Samo 10 mjeseci kasnije papa Klement umire. Njegov nasljednik je Grgur VII, čovjek koga mnogi crkveni zvaničnici smatraju jednim od najvećih papa u istoriji. Ali šta ovaj novi papa planira? Grgur ima samo jedan cilj. On čini sve da ponovo papsku vlast postavi iznad svetovne vlasti. Grgur je osnovao čitavu školu krivotvorenja. Njen upravnik, Anselm von Luka, ispisuje papske naloge, dokument koji ide još dalje od ozloglašene Konstantinove darovnice. To je manifest moći. Katoličku crkvu je osnovao sam Bog. Samo papa ima prava na carska znamenja. Svi knezovi moraju papi da ljube noge. Njegovo ime je jedinstveno u celom svetu. On sme da smenjuje careve.
Rimska crkva nikada nije grešila i prema Svetom pismu nikada neće ni grešiti. Grgur vidi samo jedno rešenje kojim misli da oslobodi crkvu sve svetovne vlasti i svih veza sa svetovnim vladarima. Rekao je da je crkva, a time i papa, jedina vlast koja odlučuje o svemu. Mislio je da se pitanja mogu rešiti samo stavljanjem akcenta na papsku vlast, tako da ona postane apsolutna. On je podržao strukturu moći i versku mašineriju katoličke crkve, a svi su, pa i nemački kraljevi, klečali pred njim. Poznata je priča o tome šta su srednjevekovne pape tražile kad su se penjale na konja, da nemački kralj klekne i pomogne im da se popnu u sedlo. To je bio njihov stav. Osjećali su da vladaju svetom. Ništa drugo im nije bilo važno. Kraljevi i carevi su bili bezvredni. Bio je važan samo papa. Heinrich se sveti. Zahteva da Grgur abdicira. A on je očekivao ovakvu reakciju cara i suprotstavio joj se najmoćnijim oružjem crkve u to vreme, ekskomunikacijom. Ona je važila za Heinricha i za sve njegove pristalice. Dotad se ni jedan papa nije usudio da napadne jednog cara na takav način. Svetski poredak ranog srednjeg veka je počeo da se ruši. Šta ovo znači za Heinricha? Germanski car više nije mogao da se sahrani na svetom tlu. Njegov brak je poništen. Čak bi i njegovo ubistvo prošlo nekažnjeno. S verske tačke gledišta Heinrich je odmetnik. Sve više njegovih pristalica ga je napuštalo. Da bi zadržao carstvo, moraće da se pokaje. Što znači da se potpuno potčini papi. Heinrich je tragični vladar koga čeka takva sudbina. U zimu 1077. godine on sa svojom ženom i novorođenim sinom kreće na naporan put preko Alpa. Odredište je zamak Canossa, koji je pripadao njegovoj rođaki Matildi od Toskane. Ovde, u brdima kraj Modene, Grgur čeka mladog cara. Posle nekoliko dana razgovora između Heinricha i Grgurovih pregovarača, određene su mere pokajanja. Odeven samo u košulju od kostreti, Heinrich se pojavljuje pred zamkom. Sva njegova carska znamenja već su preneta papi. Heinrich traži oprost, ali Grgur ostaje neumoljiv. Papstvo je dostiglo vrhunac moći. Počelo je s ribarom iz Galileje, a postalo jedna od najuspešnijih struktura moći koja je ikad postojala, ako ne i najuspešnija struktura svih vremena. Mogu da zamislim mafijaše kako kažu: hej, to je prava stvar i za nas. Grgur je nemilosrdan. Ostavlja cara Svetog Rimskog carstva da se smrzava na velikoj hladnoći 3 dana i 3 noći. Heinrich okajava svoju hrabrost, modar od hladnoće, a zubi mu cvokoću. To je najsramnija situacija u svetskoj istoriji. Tek 4. dana i tek posle preklinjanja Matilde od Toskane, Grgur konačno popušta i povlači ekskomunikaciju. Bitka za vlast je odlučena u korist pape. U januaru 897. desio se jedan od najsablasnijih incidenata u istoriji papstva. Papa Stefan VI vlada iz Vatikana i čini se da je potpuno lud. Iskopao je leš svog prethodnika Formoza 9 meseci posle njegove smrti,
kako bi ga odveo pred sud. Šta time želi da postigne? Čini se da su pape, pored toga što tvrde da su Hristovi izaslanici, i sasvim obični kriminalci. U Lateranskoj palati papa Stefan je postavio leš svog prethodnika na papski tron u potpunoj svečanoj odori i suđenje počinje. Optužba. Pre nego što je postao papa, Formoz nikada nije bio biskup u Rimu i stoga nikada nije ni trebalo da postane papa. A opet, ni Stefan nije bio biskup u Rimu pre nego što je i sam postao papa. Čitanje optužnice je potrajalo 3 dana. Sramežljivi mladi đakon je morao da odgovara umjesto Formoza u podmaklom stanju raspadanja. Mrtvac je proklet kao antipapa. Papa Stefan je naredio da se lešu odseku 3 prsta desne ruke, jer je tom rukom Formoz blagosiljao. U srednjem veku ljudi su se uglavnom rukovodili principom da cilj opravdava sredstvo. Ako su želeli da postignu određeni cilj za koji su mislili da je dobar, koristili su sva pogodna sredstva. Danas nam je taj koncept stran i smatramo da to nije u redu. Život u Vatikanu već dugo nije imao nikakve veze sa Hristovim životom. Stefan VI ne može dugo da slavi svoj užasni trijumf. Samo godinu dana, pošto je postao papa, Rimljani ga svrgavaju. Nedostojanstveno suđenje lešu izazvalo je kod njih strah od Božjeg gneva. Formozovo telo je ponovo pokopano. Pošto je sklonjen sa položaja, papa je bačen u tamnicu. Optužen je i za rušenje bazilike Svetog Jovana Laterana svojim gnusnim ponašanjem. Zbog toga mora da umre. Posle godinu dana zatvora, ubijen je davljenjem. Ali i jadni Formoz još nema mira. 10 godina kasnije, pod papom Sergijem III, ponovo je iskopan i optužen. Sergij je prisustvovao i prvom suđenju kao kardinal. Ovoga puta Formozu je odsečena glava, a telo je bačeno u Tibar, da bi se potom uplelo u ribarsku mrežu. Danas njegove kosti počivaju u crkvi Svetog Petra. Vladavina Sergija III označava početak takozvane pornokratije, perioda kojim su vatikanski istoričari užasnuti i kojeg se i danas stide. Sergij je imao 15-godišnju ljubavnicu Maroziju, ćerku jednog rimskog senatora. Ona je već bila udata, ali to je nije sprečilo da počini preljubu sa papom. Dobili su sina, koji je kasnije i sam postao papa. Marozija rađa pape, daje im moć, uklanja ih sa vlasti i ubija. Sve je radila, od kolevke pa do groba. 4 pape dolaze na vlast uz njenu pomoć, a potom je ona bila razlog i njihovog pada. Bar jedan papa je zbog nje uhapšen i pogubljen. Neke pape su vladale kratko i potom nestajale po tajanstvenim okolnostima. Priče o ženskom papi imaju svoje istorijsko utemeljenje u liku Marozije. Ali teško da je ikada žena vladala Vatikanom. Ipak od 914. godine Marozija jeste kontrolisala crkvu iz Castel Sant'Angela. U tom periodu papstvo je postalo sinonim za besramnu zloupotrebu vlasti i za korupciju. U decembru 955. poglavar katoličke crkve postaje Marozijin unuk.
Papa Jovan XII ima samo 16 godina, ali već ima nekoliko ljubavnica, a svoje 2000 konja hrani smokvama i orasima natopljenim u vino. Novac koji su darovali hodočasnici koristi za kockanje, a žene koje su rade da mu se podaju nagrađuje zlatnim peharima iz Vatikanske riznice. Jovan XII spada među najnedostojnije ljude koji su zauzimali položaj pape. Jedan od razloga za ove ispade je insistiranje crkve na celibatu i do danas. Njegova surova vladavina je trajala 8 godina. Za to vreme je oskrnavio sve što hrišćani smatraju svetim. Svoje neprijatelje je ubijao i sakatio, činio je preljube, inceste i krivokletstva, strasno lovio i kockao se. Konačno, nedostojni papa je pao kao žrtva gnevnog muža, koji ga je uhvatio in flagranti i ubio ga. I njegova baba Marozija je doživjela tragičan kraj u tamnici u Castel Sant'Angelo. Starici su poslali biskupa tek nekoliko decenija kasnije. Njegov zadatak je bio da iz nje istera demone jednom zauvek. Potom su Maroziji svi gresi oprošteni, a ona je pogubljena. Era pornokratije je okončana. Jedna od najčudnijih priča u katoličkoj crkvi počinje 1292. godine smrću pape Nikole IV. U katedrali u Peruđi događa se 3. po dužini konklava. 2 godine nisu mogli da izaberu novog papu. Situacija se polako zakuvavala. Konklava se deli na 3 frakcije. Nepodnošljiva letnja žega u Peruđi dodatno komplikuje stanje. U oktobru se kardinali ponovo okupljaju, ne bili izabrali papu, ali razlike među frakcijama nikada nisu bile veće. Mesecima se grupice bore da nađu dogovor, sve uzalud. I ponovo potencijalni papa počinje da plete mrežu intriga u svoju korist. Kardinal Benedikt Gaetani verovatno falsifikuje hitan zahtev isposnika Pietra del Moronea, kojim požuruje kardinale da konačno obezglavljenoj crkvi podare papu. I kardinali su konačno odlučili, ali ne u korist Gaetana, već u korist isposnika. On je krunisan za papu u maju 1294. Nekadašnji isposnik bira tvrđavu Castel Nuovo u Napolju za sedište moći. On mrzi Rim i moralno propadanje Vatikana. Kao papa Celestin V namerava da nastavi da vodi jednostavan život. Drži se podalje od prinčevskih banketa i bogatih trpeza. Radije crkvenu imovinu daruje nevoljnicima i siromašnim monasima s kojima još održava veze. Ako je neki papa ikada propovedao radikalniji zaokret ka osnovnim vrednostima hrišćanstva, onda je to upravo on. Ali ova prilika je protraćena. Kardinali brzo shvataju da bi crkva mogla da izgubi moć. Čovek iz Napulja mora da ode. Gaetani smišlja plan. Noću, dok papa spava, Gaetani Celestinu kroz trubicu šapuće: povuci se s položaja. To je za tebe preveliki teret. Posle nekoliko noći, pošto je poverovao da je to glas Svetog Duha, papa odlučuje da abdicira. Gaetani ga zatvara u zamak Fumone, gde ovaj umire 1,5 godina kasnije od gladi i usamljenosti. Gaetanu je sad put otvoren. On postaje papa Bonifacije VIII i piše najpoznatiju papsku bulu Unam Sanctam. U njoj se navodi da postoji samo jedna sveta katolička i apostolska crkva. Izvan nje nema iskupljenja niti oproštaja grehova. Papa Bonifacije VIII ponovo uvodi papsko pravo na svetsko kraljevstvo. Ali papa je odličan poslovan čovek.
Godine 1300. na vrhuncu svog pontifikata objavljuje prvi crkveni jubilej. 2 miliona hodočasnika je dobilo oproštaj greha, a u zamjenu su morali da napune papsku blagajnu novcem. Kad jedna organizacija odluči da osvoji vlast i da se dočepa novca, onda mora da shvati da više nije bezgrešna. To je nemoguće. Iza svakog velikog bogatstva stoje kriminalne radnje. Desilo se mnogo toga što danas ne možemo niti da razumemo, niti da odobrimo. Trebalo je naučiti da crkva mora neprekidno da se reformiše. Iznova je trebalo postavljati pitanje šta to znači biti hrišćanin, kako crkva treba da se ponaša i kako treba da bira svoje sluge. To su kasno shvatili. U međuvremenu se nastavilo moralno propadanje crkve. Za građevinske radove na bazilici Svetog Petra, najvećem zdanju na svetu onog vremena, Vatikanu su hitno bila potrebna dodatna sredstva. Nisu marili kako će ih naći. Krajem 15. veka na tron je seo čovjek s posebnim darom za pronalaženje novih izvora novca, papa Sixt IV. To je prvi papa koji izdaje dozvole za rad rimskim bordelima. Godine 1475. taj novac koristi za gradnju Sikstinske kapele, koja dobije ime po njemu. Ali monumentalna građevina, koju je svojom rukom ukrasio Michelangelo, guta ogromne sume novca. Jedno od najlepših dela zapadne umetnosti finansirano je novcem 100.000 hrišćanskih vernika. Sixt IV. Odlučio je da prodaje oproštajnice za one koji su već mrtvi. Jedna papina reč i duše koje se muče u čistilištu zbog svojih zlodela mogu biti oslobođene, ako pobožni rođaci pokojnika plate, a koji ne bi iz pobožnosti. Početkom 16. veka najbolji papin prodavac indulgencija je Johann Tetzel. Ljudi su hrlili na nemačke trgove, ne bili čuli njegove govore, jer svi su zgrešili u nekom trenutku. Crkvena pravila su tako neshvatljiva i zbunjujuća da je nemoguće ne kršiti ih. Dominikanski fratar svojim slušalcima čak obećava oproštajnice za grehe koje će tek počiniti u budućnosti. Polovina zarade odlazi na gradnju bazilike Svetog Petra.